106.3 FM. What's your time now? Simano Eduno and Abapa no watching no at home. Noble Trust Bar Clinic, Mama Quenya, say Yadiano Fabra. Na woman sano and fama Yaria ya. Open Herbal Clinic, Awaja Basubodi Pa, Noble Trust Bar Clinic. Best liver treatment center, best alternative treatment center for heart diseases, most promising herbal center. Therefore, you can trust us with your care. It is a kidney damage, menstrual problem, awona emma, fibroid, prostate cancer, any idea status and fabra. And crying banana in Abolo Junction in Abehun Noble Trust Bar Clinic at Chilquine Frey. Numbers merely 0244 401878 0244 401929. Noble Trust Bar Clinic, experience the true cure. Empty and Nama Quenya. Set now what should be with me at the 1,000 Ghana cities. Usumi be also 4,000 Ghana cities. Sana grand prize of 15,000 Ghana cities. Just download your favorite song via any MTN caller tunes channel, copy a caller tune, or renew your existing caller tune and win big because we are good together. Send star to 1355 or dial star 1355 hash to subscribe now. Terms and conditions apply. We there for you everywhere you go. Menya wo kespa. Ewo. Me studios ha. Na answer na meda na die no. Mamenka osasem heba e the freshman capsules abaye memedro. We bema e so Kenya ahoɔden. Nunu ahoɔden nim. Nunu ahoɔden nim. Freshman capsules no eboa. I'm a male vitality. I'm a man no freshman capsules no. Na man so no fresh lady capsules e de ahia man de no na eboa etu ode epuase chikomu hawo chikwansisi so e man no a wo matenka wo fam no fresh lady capsules e na ebenu no atenka nim fresh roll capsules no so etu kokwase sisi ya ne honam ya nyina no ebi to ase amwade ho no ye busu pharmacy shop chemical shops na fe herbal shops e wo mamu be bia etu from fresh 0243 559 319 0243 559 319 fresh products Bobra so when him said 20th of this month Adom Praise 2020 Adom to fo ya to nsa frɛ wo mo akukudam a wo badwumadie no ase no emu baako ena anapai Apostle Kwame na Aidan aso ne nsade no abremie se mene no entwetwe nkomo na ansa na meboni din kura no otenwom no amebo no na utie we so ka ho a obehu nipa kro na asmafo nyuma ne se Pentecost dan to JFM na wonyina asia Never say if you are what's in one of them.
Anyway, na me.
Evangelist Dinah Asamoah. Papa. Papa Kenny. Akwaba. Yeah, me papa. Awade wo. Adom nti. Yeah, the nyamiase. Adom nyamiase. Say an interview and share you cry because Niana can pesa we who studio hano. I was just saying I share tuntum ne kwakwo ya. Na se breacher abo man ntina amana akobane sa. So Bible say ade nyina me fa na sa se bibia aboko. Adom nti. Ana pa me no nkomo twetwe tia ni nyina afa Adom Praise 2020 eba so the 20th of Bosomia e wo mu ya ahobane ti san evangelist Awurade adom aye adom aye ti ase die minim se wa ma yenkwan die yehia obedi dwuma Awurade nankasa obedi dwuma fa yemu sa enti die meka ne se wo ma bi hwe no wo fie nyina no wunyanya pe no afre obi menye pesami nkunya if you say minim say Awurade a wode ye hyase mabodin abisi sabre ya nanu ya ye de sambra baaye no minim say wono Awurade no onyaye osidi ofiti nyuma pase no ode kwawieye nti minim say Adom Praise di wode ye hyase a ifiri bra ye hyase nyina akwa agiwiase nyina no yenim say we ye be chanso kwame na afa so nya wonwom nwuma ya watro nwuma de fi mabodi na mafrewa de besi sambre yi eso no kwame na afa so enya nwom no dana sama oto nwom ontwro nwom oto nwom ontwro nwom kiremu e de tie ne se menwom to ahyase nyina no efri miwe me wasembi ni woka wona mani agina ho mabodia ebesi madanse die ya wo bono me papa bi e frɛ no Pastor Simon ya wo ama ono na nyame nam ne so emma me enwom na woyɛ sɔfo nam so me evangelist nti no die nyame de be ma no so de be hyema no bia no ye yema ne ye kama unse ye kase Awurade ama obi nwom a edurubere bi anya wa na obetwero Awurade said ye wo pesika wetimi fa obi so di sika ma wo e ma wo no saa na wetimi fa nwom so na odi bi abehye ya no enti madansi die me wadansi die ye boy echi ene ebebo Pentecost ja eno so ye the Church of Pentecost enwom ye bebo mumume efiri ho na Awurade de udamufua enso bae udamufua no so mini abema Ernest die wotwero kodi utoma makosebonsu okay Ernest ne mu dia here akwesi Ernest na debi okay friend no Ernest bisa my friend brother Ernest okay ona twero enwom ona na twero enwom delete makosebonsu kodi uto ona twero ye aha ena eno bae eno no bae na chi ene sabebo Yehowa ni wudin kesi yesa ko Pentecost ekokofa eno so bae ena enu achi yede sambrei aba enti menwom tuo mu no ne dodo na de medie de meto na ye ku yimi fanse eku ahodo miensa na madan na samoanwom yenwom de onyamedam ne so de behye ma no me ameto ena frame prince nso anyamenam ne so di ne sika ewram ena presenters nso anwom no ba monso so mo bebo ama na ye nipa sumude ena engineer ye bekọ ho bibi ti said ye na aboni den George Forrest na dambasi money adenti ye enwom adwuma no eku ahodo be enum ansa na wo ma eto so abeka ho amna yensi okay well also for coming aidan yes CJ you be aboko there nyame adom adom ara kwa adom ne humo bro e de nyame adom e de nyame ase without the grace of God we are no one. That's right. And one is saying Adom Praise ya da nyame ase and bibia ye kama so wonim dada yes ye inti se na tebia no this edition e baso dendende na nimpadom no anim se
and coronavirus ninti na nka Adom Praise enya de beba so edinka ye ne senka ye be nse sene ye na dada no ase ye na ye be hiemu our Perez Dome but they share no safety first ti mpenifo atena se ehu se o say ye con virtual na virtual no nya coronavirus ye ba ya nka din virtual no kra no ye din virtual na popular dodo Entino ya con virtual edition virtual na no one set na fie na hwe obehwe wo social media wo Facebook obehwe wo TV so nti wo phone nko ade a obetumi ahwe wo so wo TV a obetumi ahwe wo so Adom TV live or Facebook Entino this year no multimedia year 25 years senior when you say Christ at work nti ye di 25 years no we no e free o hwe virtual e free virtual ne bi wa obetua ansa na wa hwe but we dey yeset na fie na hwe e free nti yankopon ya Adom 20th and the week pepepe Friday in 7 p.m. Kopem 11 p.m. Adom Praise ye be him I can't wait. Yeah, I can't wait. Yeah, I can't wait. Okay. Evangelist ma yentie Sambra no na fi ewia na ese de nkomotwetwe no Asia no na enhye de ni mati eni on patron it is a brand new one from Evangelist Diana Samoa. Wow. Evangelist, ye di extra ye be hu ana premato na egusuti ha. Wasema etwato na fi. Ye sorry so. Then na wo mo a wo behwe dwumadi no, then wo mo hwe animu emfiri Dynasama ho ne Nyankopon enam wo so e ba beye. Ye nyina nim se to me wo nwum tuom. Na me ka se Psalm 68 verse 1 say Nyankopon sorry. Now with town phone shit. Enti de minimba ko se nipa de akoma pa ene adwempa e sorry awurade a nsankyerene edi nkan ne se nsaso bi ehye nipa so se ye yare bibia nipa no e wona brabom a wompe no enam nyom to no so etimi ma ne tofo enti de me kan se dwumadi yi a nyame bo afia da ebe enne na wotwe ye beye no obia momoden se onyini hu mfrim ba bi owo bia obehwe bi wedi ye se de na de nsofo kwame na ka no ye free nti obia momode e na afen so ye hwa sese Ghana nyina ni biase nyina ye wo awerehom se ye mpapa ya de nyina onyame na me so abeye Ghana yie pen sabre wada ni benkum so okay Philippians 4:6 I was say adi nyina emfa emano nti na ka kire me maame kono do agye say Awurade nhyane minim se onyame nhyane den dada ana afen so uko Facebook wo like it there Evangelist Diana Samoa bibia Awurade na modom so ene de yenye crusade by Awurade na modom so de bia ne da no nyame ma yasem de ko said ye beya nyame ma enti nyame ase ne wo mo yini no so ebi oni obi a ni da so asa obro nya ekura titiri da bia meka se November December nipa ye wo ho bone pa
because obi wo ho a no de share na dwem free January say December ending the meware na amaso nti na dwem timi eye bibi de ato obia de no obia hwehwe an nsan kan bia onkoso a enye nyame asem ni na nyame bo na dasene yensia we kra de ye say virtual aname bo virtual no de virtual ja man kan ya bo eno obati ana hule God bless you so much. Yeah. God bless you so much. CJ Yaton Safra Embo me just a minute. Musicians are Omoba Jumedi na se. Eldam Breku Baby Celestine Donko Edwin Datson MOG. Eric Jeshon yeah Papa Bernard Amankwa na Sylvester Seidu and Men of Worship MOG. Na yeah my evangelist multimedia kwa Sax Bossa CC Bedu and many more. Na yadi aseda Emma DBS Roofing and Serene Insurance, Franco Trading Enterprise, Optima Hair Relaxer, Tampico Drink, Escort Security Services, Ultimate, na My Way Insurance, Tinalina Catering, Sa Companies here at Roma, and this year Adom Praise Virtual Edition of Ebaso. Okay. Tinami Aduma Efiada 20th. Adom Praise 2020. Yeah, dear bro. And through some can want some off air trail into a befuno. But me tell me who mammy ba. Yeah, bet fast. Adom 106.3 FM.